افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом асалакони бибӣ. ана боз вақти афсонахонӣ расид. ин шом ман бароятон аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик як афсонаи аҷоибу ғароиби марди деҳқон ва кӯзаи зарро мехонам. буд набуд як деҳқон буд. аз саҳар то аввали шаб заҳмат кашида рӯз мегузаронид. дар дил орзуе дошт он марди деҳқон, мехост бою бадавлат шаваду аз ин дунёи гузаро роҳате бинад. рӯзе ҷуфт меронд ки нӯги сипор ба чизе бархӯрд. кофта дид ки як кӯза чаққон аз зери хок бароварда даҳонашро кушоду мот шуд. худоё, даруни кӯза пур аз тангаҳои зар буд. марди деҳқон хурсанд шуда кӯзаро ба халта андохта пинҳон карду сар бардошта дар раҳе ки аз назди саҳро мегузашт савореро диду ба дилаш алав афтод. рафту ин одам кӯзаи зар ёфтани ӯро дида бошад, фикр кард деҳқон. пеши подшоҳ раваду хабар диҳад. подшоҳ кӯзаи зар ёфтиву барои чӣ ба мо хабар надодӣ гуфта ӯро ба зиндон андозад. ҳоли бечора чӣ мешавад? беҳтараш, фикр кард деҳқон, даъват кунаму зарро ду тақсим карда гирем. ҳаққашро ки гирифт ба ӯ мегӯям ки сири мардон пӯшида, ба ҳеҷ кас даҳон накушо. эй савора, гуфт деҳқон, назди ман биё. савора пешаш омада вохӯрӣ карду пурсид. салом алейкум ака, чӣ гап дорӣ? маро аз раҳм доштӣ? маълум ки надидааст, фикр кард деҳқон. беҳуда ҷиғ задам. ҳамин хел фикр карду ҷуфти говашро нишон дода гуфт. эй бародар, ман ба ҳамин говҳо нигоҳ карда ҳайрон шуда истодам. ба назарам ҳар дуяшон як хел метобанд, лекин якташ бояд зеботар бошад. ҳамин тавр не? ман вақти тамошои говҳои туро надорам, ранҷид савора. корам зарур. савора ҳамин суханро гуфту ба аспаш қамчин зада ба тарафи роҳ ронд. корам зарур, гуфт вай. маълум мешавад ки кӯзачаро дидааст. зудтар рафта ба подшоҳ хабар додан мехоҳад. магар беҳтар нест ки ҳаққи ӯро ҳам диҳаму халос шавам. эй бародар, овоз дод деҳқон, баргард, рости гапро мегӯям. модоме ки рости гапро мегӯяд, пас ягон гапи муҳим дорад. роҳгузар ҳамин хел фикр карду аз раҳаш баргашта ба деҳқон гуфт. хуш ака, чӣ будааст он гапи росте ки ту ба ман гуфтанӣ хостӣ? боз деҳқон ду дила шуда фикр кард ки фақат одами аҳмақ сири тиллоро ба касе мегӯяд. ман аҳмақ намегӯям. эй одами нек, ана ҳамин оҳани ҷуфтро ман аз бозор харидам. оҳангар аз пӯлод гуфта фурӯхт. ман мегӯям ки аз пӯлод не, ӯ аз оҳан. ту чӣ фикр дорӣ? пурсид деҳқон аз савора. савора оташин шуда гуфт. эй нокас, чаро ту гапҳои аҳмақона зада маро аз роҳам мемононӣ? вай қамчин зада аспашро пеш ронд. савора рафту деҳқон фикр кард. вай дар воқеъ кӯзачаро дидааст. баръакси ҳол ин қадар оташин намешуд. сари ин фикр деҳқон сахт ба тахлуқа афтод. эй марди нек, баргард, савганд мехӯрам ки ин дафъа рости гапро мегӯям. савора ин суханонро шунида боз аз роҳаш баргашт. хайр бигӯ, чӣ будааст он гапи росте ки ту ба ман гуфтан мехоҳӣ?
این مرد میپرسد که اون گپی راست چی بوده است. پس از طلا خبر ندارد، فکر کرد دهقان و باز لطفی کرده یک گپی نمیشدگی را گفت. از همین زمین روزی من نمیگذرد. میخواهم فروشم و مردی کاری کرده روز گذرانم. تو چی مصلحت میدهی؟ میبینم که تو احمق ترینی احمقانی. غضب کرد سواره. من هم احمقم که به سوالهای ابلهانه تو گوش داده باز از راهم ماندم. اگر تو مرا نگاه نمی داشتی کیها رفته به دربار پادشاه می رسیدم. سوار اسب دوانده مانده رفت. ای وای بر حال من، گفت دهقان. با وی نصف طلا رو می دادم بهتر نبود؟ وی اسب تازانده به دربار رفت تا که خبر کوزچه طلا را هرچی زودتر به پادشاه رساند. ای خدایا، کارم رسوا شد. دهقان همی خیلی فکر کرد و جفت را مانده خلطه را که به درونش کوزچه طلا را انداخته بود شتابان به خانه‌اش آورده از نزد دروازه فریاد کرد. ای زن، ای زنک، شادی کن، کوزه طلا یافتم. زنش خرسند شده تازان آمده خلطه را گرفت. ایستا زن، ایستا. دلم لیکن خجیل، گفت دهقان. میدانی چی شد؟ وقتی کوزچه را به خلطه می انداختم یک سوار گذشت. با گمانم کوزچه را دید. وی به دربار پادشاه رفت. خبر کوزچه را البته به پادشاه می رساند. بهترش خودم به پادشاه برده دهم و جانم را خلاص کنم. دهقان کوزچه را به زنش داد و از پسی گاوانش رفت. خورترکانی عزیز، شما قسم اولی افسانه مرد دهقان و کوزه زر را شنیدید. ادامه این افسانه را پگاه در همین وقت و ساعت میشنوید. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین برای